po Biyernes, ikasyam Domingo ng karaniwan na panahon. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Cesar at Lorna David, Trina Yason, Mark Alvin Santos. Paraking special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng Yolanda Ramos, Gerald Santos, Danica Jofel Santos, Mary Manet Pineda, Clint Israel Umali, Rica D, pamilya ng Michael at Nida Ortico, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Direk at Flor Sanchez, pamilya ng Nanette Valdecantos. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Reverendo Padre Enrico de Guzman, Dr. Jun Kamitan, Vilma Bragan, Julie Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Pia Yu de Leon, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, pamilya ng John Lambert Dalusong, Leonardo Gamboa, Benson Ong Sr., Sherney Telen Lopez, Enrique Canlas, Renato Ramos, Edwin Enriquez, Casiopea Arce Santos, Maribel Sumala, Lucita Manalili, Cristina Pantig, Bautista Jose, Cesar Ilyoge, at ding sablang kapatad tang masakit. Paraking gabay at proteksyon ng banal na espiritu kari pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Josefina Guevara, at paraking alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabie, di Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Jason Miranda, Norma, General Amado de Mata, Pepito Layug, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Joel Redoblado, Rosario Cacnio, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, Manuel, Bonifacia, Mogol, Fernando, Leonila Pineda, Jomer Reyes, Constantino Mendoza, Losonia Bakil, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong miituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong ngeganaganang frontliners.
Baligdan mo ko at lunusan, uling magdili-dili ko at mi pasakitan. Lawen mo ining dusa ko't kasakitan, kaya kang patawaran sa blakong kasalanan. Anting bato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At keka ang timurin. Kimit mo kapagkumbaban, ganagandalang ngeni at sisyan, ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo king Ginoo, ing kayang kapatawaran. Ginui ka, ing dapat ming pasalamatan at puriyan, pauliring mga ragul, abagya depatan mo kay kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginui kay anak ng David at anak ng Iba, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo kapamalatan daring kay kang anghel, ingatan mo kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bihe alang angga. Amen. Manalangin tamo. O ibaming mayupaya, ing lugod mo kapilan man ay magkulang. Pakiramdaman mo saning kay kaming pamanyambitan. Ikabos mo kami, king sablang kaligaligan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Tobias. Hiana maluklukya kanita king dalan. Babatsyo king dalan, amalyari ng panibatan ng anak na king keyang panyatang. Tambing lang asi siguro, king yapin ing daratang, at ngana king tata. Oy nina ing anak mo, kayan tabene ing sinaw kayo. Ni Rafael sinabi na kang Tobias, bayura akwang miras king ang tatang nun. Pipiwan ko keka, king ding mata ng tatang mo, sumalala. Kailangan meng itapal, yang at dulingasan, karing keyang mata. Ing panulo, makapangaplas, at makabakbak, king bala mo mabuting kaliskis, at tatakap karing matana. At kitatang mo, akit ng pasibayo, ing masala. Hingin dumilay ang sinalubong, at pengawang nebataling anak na. Nyeni ang gyang matenaku ebala, nga lang sinabi. Ngeling ikwara kang ikit pasibayo. At menangis siya. Itobit, tinalakad siya, at kakapkapyan mga tisod, meko king patsu, at minta king pasbol. Itobias, linapit siya keyo, at yu king gamat na ingat duningasan. Lebulano ring matana, at nga lang sinabi, kabang tatalnane king metong ng gamat, tatang, siknangan mo ngeni ing lub mo. Inyang asabi na iti, pisit na karing matana, ing panulo, at pepalabas siyang mapilan na pinandit. Kaybat, karingadwa ng gamat, bikbak ne itang balamo kaliskis, magmulaya itang balamong kaliskis, magmula karing palmuryana. Kaybat kinawul ne king batal, at menangis yo, nga nang sasyo, manakit nako anako, suluring matako, at nga ng minye kapuryan. Mipuriya ing Diyos, mipuriya ing mawala ng lagyo, mipurila ring sablang banal anghel, mipuriya kapilanman ing mawala ng lagyo, pablasang bitbata na man, dapot ngeni,
kelunusan ako umurin, at akakit kay Tobias, abunso ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dali tapakibat, purian maing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo kabang mabiye ko. Dalitanan ke ing Diyos ko, king kaya kabaning biye ko. Purian maing Ginoo o kaladwa ko. Potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo ya ing mititimawa, karing bihag. Purian maing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo, pasalana lamataring bulag. Ing Ginoo, babango na la ring mebigo. Ing Ginoo, kalugura na la ring makatuliran. Ing Ginoo, ingatan na la ring dayuan. Purian maing Ginoo o kaladwa ko. Sa saupa na la ring mebalo at mengulila. Dapot ding balak da ring marawak, lilipulana. Ing Ginoo magari, ing kapilan paman, ing Diyos mo siyon, magari yung alang-angga. Purian maing Ginoo o kaladwa ko. Talakad tapo ang parangalan ng may pabalita. Alleluia. 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 Hitangan po, manalo na sanang ingigpa ng ginutang Yesu Kristo, as laganano ring mataring puso tamo, banakit nung nuan ti dagul, ing kapanayan, akeyahos tamo. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya ke ka o Ginoo. Nga nang kinutang Jesus kabang tuturuya, king templo. Makananura nga sabi ring eskriba, king ing Kristo anak ng aring David. Iaring David mismo, king agyag ning banalay Espiritu sinabi na, ing Ginoo nga naking kakong Ginoo, lukluk na ka, dane kong wanan, ang gaking lubos kong apasuko, ring kay kang kasalang. Ingaring David mo rin, ing minaos kayang Ginoo, makananurangin nga sabing ing Kristo, anak ng aring David. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kay katang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Maya pabengi po kay kayo kang sabla. Maya pabengi po among. At tatandanan ko pa po, inang inutos ko kay king parokya tamo, naring balang si Simba. Maliban king maka-face mask la, dapat maka-face shield na mo naman po. Inutos ko kanina ita, nung atatandanan nyo. Well, I heard different reactions from people. Atin pong dakal ang makaintindi. At atin mo rin pong dakala makaintindi. Ulitan ka, itingamano ko. Dakal pong makaintindi, at dakala mo naman po ring makaintindi. I was even boss. Katakot na naman ning paring yan, kasela na naman, kay stricto na naman, o ba't ka ring haliwang parokya, nara? O ba't kin parokyang ita? Ang gangin o mag-face shield, makasimbalo, o ba't kayo nirugo? Kailangan pa mo ing mag-face shield. O't makabawal. Bawal, nara po. Well, I don't want to judge other parishes na po. Kasi king kamatutuanan po, miyayaliwala sitwasyon ting parokya. Na po, gagalang ko la nung oting patupad da. Rerespetuan ko la nung oita ing patupad da, karing-karelang parokyano. Pero baloyo po, atin po talagang taong
burida ing panemong pakintinjan. Itang intinjan mo lang intinjan. Pero, ati naman pong tao, ang yang edalubusang aintinjan, pakikwanan dang aintinjan. Atin tao, burida, itang panemong pakintinjan. Intinjan mo lang aintinjan. Pero detang taong malugod, detang taong makabuklat at pilubluban, ang yang edalubusang aintinjan, panikwanan dang aintinjan. This is what the gospel is all about. Sasabihan na po, ring tao, na agpang po kano king banal kasulatan, ing anak ng Diyos kano, yapin kano yung anak ng Aring David. Ngara, na po, malino yung king ebanghelyo. Ing anak ng Diyos, yung anak ng Aring David. Ngara. Pero sinabi na ning Ginoo karela, ali, nga na, mali kayo. Nga nang Jesus, migkamali kayo. Nga na, you are wrong. At sinabi ni Jesus iti, because the Son of God is greater than David. Nga nang Jesus, king pamamasata mo. Ewari pong yang naman niyaring David, king mipas sa ebanghelyo, kaniting kayaldawan. Nung apansinan nyo king kapupusan na ning pamamasata mo, mismong yaring David, inaus ng Ginoo, ne po? Inaus ng Diyos in Kristo. Iya mismo petutwana na ito. Ban kanita, lupusan tayo ngayon tinjan. Alimbawa po, ing pengari. Ing pengari mo, nanong austa mo ka rin pengari mo, matwako. Ing matwako, ding matwako. Ing ginuko, nga tamo. Sabihan mo, wari king anak mo, ing matwako, nga mo. King anak mo, anak meyan. Ing matuwa ko, ing ginuko, nga mo. King kultura tapo, ing kultura tamo, kanita po at anggaman po ngayon eh. Parents are greater than children. Manibat kayong ibat naman, makanyan. Po. But Jesus, the Son of God, is not the son of a King David. He is the son of the King of all, God. Pamanintindi, pakintinjan. Makanyan mo naman po, karing dadalanan tamo king aldoldo tang pamibiyabiyay eh. Misan po ting mengot ang kanako nga na, among, o ba't po kaya timpang COVID nga na? Among, o ba't atin mo pong coronavirus nga na? Nang pakibat ko, parusa niya nga pong ginunga ko, kitang tao. Among, o ba't atin mo pong COVID? Pakibatan kay wariting tao, kapag subukan yan nga ko, milabas mo rin yan nga ko. Bali yung pekibat ko, kaniting may ngutang ka na ako, batating COVID, ngako po kaya, ko haintinjan. Ko haintinjan nga ko. Dapat ang diyang ko lubos sa haintinjan, pakikwanan kong haintinjan. Ikayo pukot nanda kayo. O ba't magobra kayo? Ot manintunan kayo? Ot sisimba kayo? Ot magmisa ko? Ot mga dita mo? O ba't mamye kayo? O ba't lulugod kayo? O ba't mamatawad kayo? Uling pakintinjan tamo. Ne po? Uting pakibat kanita. Uling pakintinjan tamo. May kad, dingaliwa kayo. Abalitan nyo, o balo yung eni, ing meto nga balita, karing meto nga kapatadapari kaniking arkidiocesis tamo. Pulingad karing aliwa kayo, na ing meto nga kapatadapari, kaniking arkidiocesis tamo, mig positive ya pong COVID. May infect yung COVID. And this brother priest was fully vaccinated. Tinggap na po itang second dose na. Ne po? May bakuna ya kitang second dose. Pero lawan nyo, may infect ya. Mig positive ya king COVID. Aba kabira-bira po, babalitara, na infected ya kano, ingkutang, ba mimingat? Ining kapatadapare? Mimingat ya. At niya bang close contact, karing asymptomatic? Alaya. Pero yung pakibat kaniti, tamo intinjan. Pero ang yang tamo intinjan, pakikwanan tamong iti, akwa tamong intinjan. Mig positive ya. Iya po mismo, chinat na kami. Mig message sa kay kaming kapatid ng pari. Nga na po kay kami niting may infect ka pari. May infect king COVID na. Among, pakiyabe ko po karing panalangin yu. Mig positive ko pong COVID nga na. Mig positive ya, pangaditaya. 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 Mig positive ya, pangaditaya
pangaditaya. Mig positive ya,
So pantaya, panalangin tayo. It means, pakintindyana, niting kapatid na pari, ne po. Pakintindyana, ing enaintindiyan amilyari, king biyena. Pota pong ating milyaring matsura kay katamo. Pota pong ating milyaring masanting kay katamo. Ako na mo po, misan po, ating kung kasabing tao, malapit ya kanako, kabira-bira nga na ba naman kanako, among masakit ko po, nga na. Pero, ang yang masakit ko among, ang yang tigpa na ako po ning sakit, pa sa Diyos ko ngan po yung sabla, ing Diyos na po iyang bala, nga na. Buri nang sabyan, ang gangin na lubo sa 19 dyan, pakikwa na ng 19 dyan, ing milyari kaya. Pag nakapo anting pamupos king umilya ko, pota po sanang etamo kontrolado, ing sabla, at pota po sanang etanalubos ang aintindiyan, ing egana-gana, pakikwanan tamong aintindiyan sana. O iting mas maulaga. Potang pakintindiyan mo, ing mo aintindiyan, tao kang makabuklat apilubluban. Potang pakintindiyan mo, ing mo aintindiyan, tao kang makatalanga, king matas keka, at iti alang aliwa, nune iya. Potang pakintindiyan mo, ing mo aintindiyan, panwalan mo at panaligan mo alang aliwa, nune, ingapong Ginoo. Talagat ka man po. Ing Diyos, na sinabi, king Mesiyas, ing kwanane, ing matas diling kabilyan, nune pagkus luklukya, karing hanggang ding kayang kasalang bibilila, lalam ding bitis na. Adwan tamong ining sa blatang pamangailangan king Ginong linupig king pamikasalat kamatayan. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo ng David, saupan mo kami. Ulitan niya po. Ginoo ng David, saupan mo kami. Para king Santa Iglesia, magobraya sanang mitmong sigasig. Bana lang agad apasuko king ring kasalang ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ng David, saupan mo kami. Para karenge ganaganang pamuntok ning bansa, era sa kakalingwan king espiritual a upaya, migityang masikan king makayatong upaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ng David, saupan mo kami. Para karing sablang Kristiyano, tuknang no sanang manaliking material a pebandyan niyeni, makasumpa na lang tuki kang Kristo, ala kareti, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo ng David, saupan mo kami. Para kay katamo nga tsuketi, at din kapatad tamong may katagon ngeni, manigobra ta sana, ba napalaganap tamo yung pamagari ng Kristo, at idala kayang kasalang, lalam ning kayo pa yan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo ng David, saupan mo kami. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Cesar at Lorna David, familia ng Sardas at Luz Medina, Mark Alvin Santos at Trina Yazon. Para king especially intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, familia ng Yolanda Ramos, Gerald Santos, Danica Jofel Santos, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D, familia ng Michael at Nida Urquico, Idaril Francis Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, ating familia ng Nenet Valdecantos. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Enrico de Guzman, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Dr. June Kamitan, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu de Leon, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, familia ng John Lambert Dalusong, Leonardo Gamboa, Bensong Ong Sr., Shernit Helen Lopez, Enrique Canlas, Renato Ramos, Edwin Enriquez, Cassiopeia Arci Santos, Maribel Sumala, Lucita Manalili, Cristina Pantig, Bautista Jose, Cesar Uliege at ding sablang kapatadang masakit.
At para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu king familia ng Ani Razon at king familia ng Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatid tang meyang unabye, lalong-lalo na, di Norma, Reverendo Padre Ermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Jason Miranda, General Amado de Mata, Pepito Layog, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Joel Redoblado, Rosario Cacño, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, Manuel at Bonifacia Mogol, Fernando at Leonila Pineda, Jomer Reyes, Constancio Mendoza, Lozonia Bakil at ding sablang kaladwak in purgatorio at detang ala ng makagana kapakarela, ipanalangin tala keng Ginoo. Ginunang David, sa upan mo kami. Ginoo ding sablang bage at ding sablang upaya, akilala-rasan at tanggapan ng kekang pamagari. Anting galame ng kekang kayarian, makakimot kesa ng malaya ban iti lubos makasuyo keka. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni Meto Sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagala ng tao para kaya kami magawang tinapay ng biya. Ipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni Meto Sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubos at pipagala ng tao para kaya kami magawang inumana ng kaladwa. Ipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, sipang mayupayang toto. Tanggapan niya sana yung ginuiting daon karing gamat mo, ikapuri at ikaligaya ng kekang lagyo, king ikakatamong kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, ngening mitipon kami, ban idawon, tingge kami ngayon, manalig king lugod mo, papagbanalan mo kami, king pamakirake mi, king dibino mong biye. At kapamalatanan iting Eukaristiya, patawaran mo sana rin kay kaming kasalanan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kekaan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamadan daying Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginume. Yeng kay kangamano, aking kapamilatana, lelangan me ing yato. Yeng talapangabos sa tinubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilataning Banalay Espiritu, may katawan niyang tao at may bayit king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, ban italakad ning meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansin tanganing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling miye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka at ngaming ang sasabi. banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad jeng daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanal o ipay kay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume,
ing pabanalan mo sana reting ayin king Espiritu mo ban barake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talangang kang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning diye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kamingan ting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na Denorma, Ermelito, Marcelino, Marius at Jason. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon, puriyan dakat baligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen, Amen, Amen. Ngenipun timong anak ng inampun ning kay katamong malugod agino, maus tamong ngeni kaya karinga manong tiro na kay katamong. Ipami at subangwa may samban yaing lagyo mo, datanging kayarian mo, mi pamintuan ing lumog ket isuli pantipan, nuami pamintuan ing lumog ing kakanan mi king Aldo ibie mo ke kami king Aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami,
mga emuke pay sa ulking tukso, nune ikapusking marok. Ikabas mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakita po ngening, misasan metong tamo, king kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. Ngayon ginutamang Heso Kristo, ing anak ng Diyos sa mabiyen. Ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king apuna ng kordero. Ginu e kumatampantanggap keka, dapat tiyagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Keka mamaos ko o Diyos ko, uling pakibatan mo ko, kaya kasanang tingiran ining kakong pamanyambitan.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapang babiyeme kay kami, katawan at dayaning kay kang anak, antabayanan mo kay sana, king kay kang espiritu, bara ka nga parangalan, emo karing labi mi, nunente mo rin, king pamibiyebiyeme, baking milug, king kay kang kayarian. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklaw tapo para kay prayer to the Sacred Heart of Jesus. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom I can turn, if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure, which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door, through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart of Jesus, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of a perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your Creator forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Manatili tapong makasiklaud para kay Horacio Imperato. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amik dalang dakal la kasakitan kay kami at may kamatena karing dakal la tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat may kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti e makasalikod at bukod mong para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ting sarili raking pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin malaretang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagpayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. Sana pisawiling aklis mi ke kaking kagulangan mi. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatiliya kay kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midaune, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.